चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरग'यारि हितेश बसुमतारिल' नङा बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया बिपिएफ नागारबाय। बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानास सेरफां बियाबनि बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया बिपिएफ नागारबाय। थांनाय 2005 मायथाइयाव बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय समनिफ्रायनो 2015 मायथाइसिम बिपिएफनि एमसिएलए जाबोनाय बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया बिपिएफ दिनै नागारबाय। बिपिएफआव थानाय समनिफ्रायनो हानजायाव गोख्रों हाबा मावबोनाय बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजा नागारबाय। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया बुंथिनाय बादिब्ला मानास सेरफां बियाबाव बिपिएफनि गोबां मददगिरिफ्रा जायगानि दैदेनगिरिखौनो बिजाथि फसंनो खावलायदोंमोन। नाथाय मानास सेरफां बियाबाव क'क्राझारनि थागिबिखौ हाग्रामा महिलारिया बिजाथि फसंनो थियारि जादों। बे थांखिखौ बिपिएफनि गोबां मददगिरिजों लोगोसे बिथां सुभाष चन्द्र बसुमतारिया दुखु मोननाय फोरमायदों, जायनि जाहोनाव बिपिएफ नागारदों होनना फोरमायदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिपिएफनि आफादगिरिया गावखौ नेवसिगारदों होनना बुंदों बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिया। सुलुंनि बादिब्ला 9 मार्च खालि बिजेपि हानजायाव जयेन जागोन सुभाष चन्द्र बसुमतारिया। मिन्थिनो मोनबावनाय बादिब्ला बरग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे बिपिएफनि खमैबो 1000 मददगिरिफ्रा बिजेपि हानजायाव जयेन जागोन। 2005 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি পেলাই মই বিপিএফ দলতে আছিলোঁ। বিপিএফ দল কাম কৰি আহিছিলোঁ, ধৰি ৰাখিছিলোঁ বিপিএফ দলক। দুইবাৰ জিতিছোঁ মই। জিতাৰ পিছত 10 বছৰৰ পিছত আমি আকৌ মই এমচিএলএ নহ'লেও মই বিপিএফ দলক ধৰি ৰাখিছিলোঁ। যোৱা যিটো এই ৰানিং যিটো চৰকাৰ চলোৱা বিপিএফ দলত যিটো আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে ধনঞ্জয় বসুমতাৰীক যিটো দিয়া হৈছিল, তেতিয়া মই কোনো বিৰোধী কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া মই বিৰোধী কৰিব লগা কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ মানাস চেৰফাং সমষ্টি সকলো ৰাইজ, সাধাৰণ ৰাইজবিলাকে লোকেল কেণ্ডিডেটটো বিচাৰে। আৰু এই লোকেল কেণ্ডিডেট বিচৰা ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ ছাৰে গুৰুত্ব নিদিলে। আমাৰ তাত প্ৰাইমাৰী 9টা প্ৰাইমাৰী আছে, ব্লক আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ৰিপৰ্ট যে হাগ্ৰামা ছাৰে যিজন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে সেইজন মানুহ নিজিতে, তাকো লৈ পেলাই তেওঁ দিয়াৰ কাৰণে মই অলপ মনত দুখ পালোঁ। আৰু ৰাইজেও কৈ আছে এই কিবা এটা কৰ, কিয় এনে বহি থাকিব, বুলি মই বেলেগ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। ৰাইজে বিচাৰিছে মানে লোকেল কেণ্ডিডেট। এতিয়া আৰু উপায় নাই। মই সকলো আমাৰ দলীয় কৰ্মী বন্ধুসকলক মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মই এই যে আমাৰ মানাস চেৰফাং সমষ্টিত যদি কোনোবা লোকেল কেণ্ডিডেট যদি দিলেহেঁতেন, তেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা মই গুচি নগ'ল হয়। আৰু সেইটোৰ যোগেদি আজিৰ এই মেছেজটো মই দিব বিচাৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰ। যথেষ্ট নেগলেক্ট কৰিছে। মই প্ৰথমে আমাৰ চন্দন ছাৰ গ'ল, চন্দন ছাৰক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে মই ছাৰক কৈছিলোঁ, তথাপিও মোক দোষে ক'লে, মোক বেয়াই পালে। তেনেকৈ খাম্ফা ছাৰ গ'ল, খাম্ফা ছাৰ, হিতেশ ছাৰ গ'ল। তথাপি মই অলপ যিটো আমাৰ লিডাৰসকলক যথেষ্ট কৈছিলোঁ, কিন্তু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ আগতো আমাৰ বহুত গ'ল। আমাৰ মুৰব্বীয়ে যদি নাৰাখে আমি কি ক'ম? আমি ৰিকুৱেষ্টে কৰোঁ, এটা ৰাখিলে ভাল হয় বুলি। কিন্তু
কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই চাওক প্ৰাইমাৰীবিলাক আমাৰ মানাহ চেৰফাঙৰ 9টা প্ৰাইমাৰী আৰু ব্লক আছে তেওঁলোকেতো আমাৰ লোকেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছিল না তো এইটোৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ যে মোক নহয় মই কোনোবা এজন আছে না মানাহ চেৰফাঙৰ এইটো কোন কোকৰাঝাৰৰ মানুহক যদি ইয়াত পঠাই দিয়ে এইটো ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रीमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिव एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पर्सनल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6003049997